Patala patu lau Samoa Entertainment TV i le amatanga o le fo i vai asu malue ala mai o atamua o le mei aso. Ua tuwai nei le fionga i le alo li ia va ai so lia ai nuu papu vai luke va ai le mano i le tai au o le aso mafua aso sufitu Januari 2022. Ina ua sengia le tiopulensia i kasi o na alo le fionga ya kolone va ai. Masau no ai olona tua a na si ima ia tu ini sila peitai wa maule tala fa no no ya sa tu sa mo la suta si te sembo ai o tu wa tu ini sila wa foi fa mo nga mo sailing a tong fiti no nga sia se te ngai mai o le ala sa ai nei tong sting of ya fo mai ya peitai ya nei ya wa va no pele mai ya tulanga fo ya wa ngol mai ya na wa la vaina ele complications le mai mo el toino o le va na mai ana po yo le na mali nei va ai to sandia to lo festival to ba no ma to fa na to fa tama ye ma to fa ting fanta tele wing o to ina anglo mata lo na lo fa to si to si di fa to o ye lo na lo fa e tu sa ya ye lo na fa na ye ma ana o isi ya me se foi ta la tele ta la noa ye to se si ye la te mo le ava no e mafuta ia te me na e fa la ngalo mata I wingo toi o le tu ava ai solia le fionga ia va ai kolonde sa pa le mia mua o le HRPP o va ai solia o le li o ai no le silia I se fulu alo o lona tu ai va ai kolonde o tu malo ai le fionga le alo li va ai solia ai nu papu vai pu le va ai ai tolu ona no fo inga sanga lu ai palmene o Samoa. Palua o le manu malo mai I le fo le tu malo fle alupo mai le afe iwa se lau tasi I le lua afe ma le tasi. Ai tasi I ala no fo inga mo le tu o vaisinano o le tu malo le o vaisinano mai le lua afe ma le ono I le lua afe su tasi. Na toe manu malo mai I le palo tatele le lua ke sutasi peitai na whaalawe la vea na whaalota ma toi whaawa wai loa lana tautua mai whaatuanga, pisilisi le ainga, whale tali malo le Vaisala Hotel. E whamautino mai o le a o mai alo na tino maniu I Samoa I se taimi laka mai. I Samoa le taimi nei ma o na whianga I le maunga mua I runga hapa I tonga. Ua whaalahu lua mai e le ofisa va ai tau I nununu. Talo mai le tau le tasi I le awauli o le Singapura aso skul valu Januari. E ono a apia no kuanga tu matapanga I Samoa e le ia apia mua I ningalu mawulunga pe a wha atu pula ia me le nei maunga mui tonga. O lopa malu se po I kautuanga mo o ngā sami o na o winga lolo wa le tau o o tia I peo tatu tunu. Ma e ono wha tele ina I lava le lamatia o no kuanga mawalalo. E ono iai ngalu ma tā whenga. E ono tūla I mai. Ai o mata I tuina pēa le ofisa va ai tāula asanga. I luma o le monga mūle nei tonga I ni whautuanga tāla whenga iai mō le saunga le mū Samoa. E tusa le lua se lau leisi amalanga wha avai taimi lea ua tapena I nei mua New Zealand I lea sotona I nei. Na whatasi ai I se tāpenanga wha lea o onga ma madienga wha apitoa. Ai o pepa e saini ma le awa noa ua tuu iai I le amalanga po le au whai ngā renga e whai tau manino I malienga nei a o le I malanga atu le astronai e le to teling tama I taina iai I le au malanga le nei e si mai whaafonga nisi o tuunga ina I o lato noko sila pia. Ese mai me ki whare mai ka wenga I lo misa pe o se nofo whaasotu la fono ai foi. O lawi siwa whaafo mai, I le au fiai ni mai mo lewa o na o mawai. A whai ai ai, I te tau na o whai no mo mua. A o nei manama e se atu. Mo o ngana manama, a whai te tau mai se mai tu mau. Ai o te lei whai no ina, o le a o songia o mapini o whale mai. Ma o le a tue whaafo I mai ai au I Samoa. I se taimi wawe. Wa o mana malama, I leo au fia I lau siua whafo mai le maitanga. A whai o te maitanga, o le a o songi o kapini o whai mai. Ma o te whai mai ai
taimi vale. Ua o malama e mawhai o whaamutaina e lau whaiwhainga luenga lau o li karate. Pe a whai o te solia ni vaenga lau o karate pe whai foi ni a mio le tawhiarai. O le a o songia uma vaenga atoa ai marapasese o le toe foi mai pe a toe whai foi mai au ono o le a mio le takulea. A whai e toe whai foi mai au e le whaiwhainga luenga ono a mio ma le takulea o le a toe whata o le a le toe whata mai ina na vāo i sa se porkalame mo ngā luenga whawai taimi le tumau i le matanga luenga pisinisi a la nuia malepa i le numanai. Vaenga lua, ua o malama foi, o le ngā luenga o le aonga lue ai i le whaingofie. Vaenga lau mia ai le mārosi a soa o le tino. O le ao whainga luenga whakam karate mo i tūla e le titi ko maratolo skulu i tūla i le vai aso e mai ai whai taimi mo a manoa whainga luenga o bataimi ai. E manao mia o na o te tutongi a toa a ngā tupe a tutongi mai e whainga luenga. E au fi ai le tau o le pēmita polo visa Pāsese, mula vālele maisi tau, o loo ai ia i lana loko karate. A whapeo tātou, le ne peina mai oe lau visa, e le tuetongia o etu langa nā. A whai a mai a sa inia le tusi ofa mga luenga, ai o tuete ena le avano whainga luenga. O le a o tutongia uma, so se tupe whaanu o le whainga luenga, e a whiai le tau pēmita, Pāsese vālele maisi vāenga. Ua o malie, i tonu na tasi māsina, tauna o tue fui mai mai lau maluenga, i tauna o hoa i le ofisa mta maluenga pisinisi, ala manuia malepa, mo se whātara noa i lau maluenga a o iai, i Australia po New Zealand. Ia waenga o mana atalia ina loe oe, una saini maina ia, ua o talia ina, wa o manie, ia inga, ua ta ua ilunga. O se talawhiawhia mo tangata punanga i le vāo sa moe lua i tutuila ma upolu. Le fuafuanga le malole ua iei nei, i le toe te tala ina lea, o le malaiva alele i whangali. Sa no ai le fiona minista i le whatalanoanga mātātou o tamua le tinu o Wayne sa o yalo. O le atu e whai malanga alele i whangalii, mo le whaafai fia i malanga inga i le vāo motu. Mai o le atu tala fo i whio inga a tangata e ao fia i na tangata asiasi i le vāo sa moe lua. Fua i whaamao ninga na whangaluewa so i fua maloloina. Teimine e i aitau a inga o tangata no Maui Amerika Samoa. O lo opoloka i New Zealand, talu mai le luafe lua se fulu, ona o tapu o le koviti. O pase se umal Samoa Airways leana tapu nia a lavaa, wa uma na tongi ia pase se, o lo anga vaa uma lava na tickets, e toi whaonga i le tei mie te talai, keo inga masani. E le te tifol pase la wake tala le ma au o le tunuu, leana na o le e whakasa pata mea le ala tele i sabai, le stona ia sa skuli mo Januari. Ilana sa i ngā tupe mo mua toe whawai se isi māluman kou, mo le silia i le lua se pulu mata pale o le kalesia. Hitua so taluai nā whaina i malu 5 tau sanga matua i le afle a mata, i le aisi ngā tupe, lea na whai mai le fitul tai au le stronai, e tau lava i le whai le fiafi, lea na whai e lungo le leitio po le nisia. Matatala lava, i le se fulu a whetala, a le tu malo nganga i kumonga numero tolu i sabai. O fai pule ai i ale sunga i la uli ale maria tole o tea pulata i vao Fosi Schmidt. Mai tawina le maeu, lango e kalesia e whakasa i pule ai o tu mua nei. Papea fai te au o pensiona manu malo.
O lo patula e le tunu e mai lava le whāta la e o atu e le whaitau wafe tā la. O ai ngai whafo atu o Samoa e o i wha po pitonga a Samoa i atunu e mamau o fisa whaasalalau na wha o mai lava o lātou sao whaitau se lau ma whaitau wafe i lunga o sota inga te le wawave. Whai ele wha moe moe i mama ota o le malo lea na tuli ai le paolo ma le malu o pulu. Na whaatu ai whala i e mo le valu i tu lau wha moe moe. Mai o se tau nu unga manuia lea sasanga whaatai ai e le fionga le tofi le tu malo na ngai maunga nunu retasi le fionga le aloa li isui pa le mia tuala Yosefo Poni Pasio le lango le tunu. Moli mauna po ile maununga le sosani lang vani pa upufai pa tua ile tua Samoa e tasi e o lava ile fionga ile pa le mia pia mena o inta apa e tasi le afeta lala na mea lofa moli pa moe. Minsta soi kua maloloina a fionga lua pitu punua to manga tapito sele lea na ba lua ma le taitai fono le fas la auli ale maali e toa le kapua inga i lalo o fale ie e ui i ti munga. Sano whaaktai te akono toi ina e kane sia se mouno sue whaaktai au huai ia matoi whaapopo ati ai le sunga whaakengaina Reverend Daniel Resitia vi inga whaaktai umanuia whaamoe moe. E leiti tifo i le whaasela wafeta lawe o lato au mo se olo fau e whakasa patamea. Tau Samoa Entertainment TV mai e pia mana tumual nei ko iasos whaapopo ngā tae au